koju pjevam, njoj, samo njoj. Da, vakak je bilo razpejano denaska i socijal da го најавиме концертот во Филхармонија вечерва на Индекси, токму затоа одбравме еден од нивните големи безвременски хитови Евергрини. Баш така, Евергрини, 60 години од основањето или прослава на овој легендарен и култен сараевски бенд. Инаку Индекси е најдолготрајната и најзначајната босанска поп-рок група, една од најбараните ex-U бендови, која што народски се вели жареше и палеше од 1962 до 2001 година. Индекси и пријателите на голема турнеја низ целиот Балкан вечерва со голем спектакуларен концерт во Филхармонија. За сите оние кои што ја љубат и уживаат оваа музика, ќе ве поканиме вечерва да појдете во 20 часот во Филхармонија, а официјална покана ќе добиете и од Дадо Топич во продолжение. Ексклузивно. Epa, dobar dan svima. Evo, imam tu priliku i čast da pozovem sve vas koji želite, koji možete dođite na koncert Indeksa u Skopju. Dobro sviramo, bit će dobra zabava, eto, rašireni ruku, čekam vas, dođite. Molim vas, Dado Topić. Sad recite, koja je vaša najdreža anegdota vezana uz Makedoniju? Pa, nije bilo tome davno kad smo u Sarajevu pjevali tamo gdje večno sunce sja, tamo je Makedonija. Bilo je nešto jako mnogo hiljada ljudi i mene je dirnuo nastup Cirila Tupukovskog koji se popao na pozornicu i sa mojim bendom otpjevao Makedoniju. Plako je ko malo djece, toliko je bilo izazovno da sam ja pustio suzu, ali eto, drago mi je za Makedoniju sve što treba. Makedonija mi pruža ljubav. Đuro Neven, veliki. Pjevali ste s pokojnim Akijem Rahimovskim u Bitoli, to je bio njegov posljednji koncert u Makedoniji. Kakav je čovjek bio? Aki je bio jedna izvanredna osoba, jedan drag čovjek. Godinama smo pjevali zajedno i nastupali. Nažalost, eto, taj koncert u Bitolju je ispao naš koncert na kome smo zadnji put pjevali zajedno. Bilo je ljetno vrijeme, jako dobar koncert. Aki je bio briljantan, publika ga je oduševljeno primila i pjevali smo zajedno i svoje i tuđe pjesme. Bio je to jedan nezaboravan trenutak i jedan moment koji ću vječno pamtit. Međutim, sve one pjesme što sam pjevao s Akijem, danas pjevat ću sa Željkom, a kad ne bude Željke, pjevat ću sam. Eto, Aki je bio i ostaće u mom srcu ono što je uvijek bio veliki čovjek i dobar pjevač.